أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ناموس بجلبه ndaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV haray hiɗon salminano kala ko wawɗon wonirde haray miɗo seeditano hoore an seeditano on ala reweteɗo siwona Allah subhanahu wa ta'ala ala mono rewe nafa rewɗo on lorra mo rewali sina Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seeditoɗen nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo nelirimo diina gonga ay liyuzhirahu ala dini kulli walaw karihal kafiruna o neli nelaɗo argol feññina ko ɗo diina liɓa bidiya e shirku hay si tawni noon hara ɗum ɗo welata heferaɓe ɓen hay si tawni hara ɗum ɗo helata heferaɓe ɓen nelaɗo ari fi timmingol bonna kala ko innete ko diina kon hara wonaka Allah e nelaɗo woni ko iwri wonano andirɗen noon nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o maaki ɗeɗo mofte makko ɗe feccoto pecce capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ɗe fof majje ɗe yaa yiite si wona wootere ha sabaɓe landi nelaɗo ko fadde honde woni yahayde ko alijanna nden nelaɗo maaki ko ndeɗo fedde ko kala jokkuɗo komi jokki kon tawi sansali komi addi kon ha maydneren tawimo e hoore ɗum ɗon ko nden ɗo woni fedde mana jokkuɗo komi jokki kon wona nelaɗo makiri noon kala golluɗo gollal tawi min Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi yamirayo ngal golle ngal ɗon gollal ko ruttoytengal e joom muɗum ñande janggo hay noon si tawi woni ayni ko diina ay si tawi woni nelaɗo waɗali oyni ɗum ɗon haray ko ruttoyte ɗum e ma ñande janggo amara baraji muɗum ko waɗi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ay laatani ko e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ñentinirgal moƴƴal ay ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ñentinirgal ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni hiɗen seedito oɗo nelaɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelirmo diina gonga wakadi hay noon si tawni ɗum welata sirkoɓe ɓen hay si tawni ɗum welata bidiya yankoɓe ɓen ko haqqan ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelirmo ko rasulum minallahi ay o ala o fefindi amma yantigi anil hawa nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam alali wowlugol on tun fihi no faala wowlude ay amma yantigi illa wahayun yuha o wowlal sina andanɗa hoore makko ko wahayna e makko ko daaloye Allah subhanahu wa ta'ala ay ɗum noon hay tawni hara welata heferaɓe o ari timmingol kanɗo e hoore diinaji heddiɗi ɗin fof e aroɓe kadi fefindo ina ɗum ɗo ko diina ɗum ɗo kaka Allah subhanahu wa ta'ala iwri hara wonaka Allah woni ko iwri ay wona Allah subhanahu wa ta'ala no wadi woɓɓe ko ƴettaɓe deftere ne ɓena ɗum ɗo kaka Allah iwri hara wonaka Allah subhanahu wa ta'ala woni ko iwri ay nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ari feññingol ɗum ɗon fof ay e hoore diinaji heddiɗi ɗin fof ay par ce que ɗon andi no waɗi ɗo piiji buy ko wona ɗum ana ɗo inete ko diina kono hara ɓe tippa hay fus koko fefinda wowla ay koko fefinda wowla joni noon hiɗa andi ko ɗum waɗi so ɓenni wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batila inna al batila kana zahuqa wi'u gonga ari fenande nden pottike ay si gonga ari fenande nden pottoto ay nelaɗo noon ko addi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tawde hari waɗi conviction compliqué a senidirta bonɗo e moƴƴo a senidirta wonɗo julɗo e mo wona julɗo ay joni noon o neli nelaɗo fiyo ɗum laaɓu ay sendodira bon ko ɗum waɗi so inni to wiwɗen mana neɗɗo naafi tun a woni julɗo a woni pratiquant a wonay mu'minu haqqan ko mu'minu haqqan woni ko ɗaɓɓa par ce que wona noon Allah subhanahu wa ta'ala wiiri no goɗɗo
himo yaara embre imanu makko neɗɗo hay taw woni a wona julɗo hay sa woni julɗo haqqan si a heɓali imanu billahi wawata sakkade ma e boneji gono ton fitinaji gono ton boneji gono ton ko imanu on watama sakkade ɗi wonano wirde noon zina gañanedi wujjugol e ko way tata siga ɗin peeji wonano wiide noon attahutu khasiruna bebinoji ɗin hiɗi ɗuuɗi ay ru'usum ash-shaytan ay hoore majji on noon ko seytane bon kaɗen sukkude sen wiiɗo joni iblisa ko iblisa mo anduɗen on tun seytane goto hande ko mboy men on tiɗo guite mun ɗe jeeyi iblisa inni ko kanko ni ko alhaaliji makko ɗin golleji makko ɗin ko ɗum ɗo andirta oɗo ko neɗɗo iblisa ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni ko minal jinnati wan nas ay bon seytane no ka jinnaji no ka yimɓe par ce que seytane hino mari fedde kankadi fedde makko ndene ɗo ɓe wonɓe noddude e piiji bonɗi bidiyaji e sirku yeytata kala ko wiyete no ɓe wiri noon attahutu kasiruna ko kala ko tawma puusima yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo woni ɗum ɗon woni seytaneru ma hay so tawi noon hara ko nena ma jara mara ko ɓiɗɗo ma reedu ko kala ko puusima noon ɓe wiri noon neɗɗo kala julɗo hino waɗana keerol kala ko yawtimma keerol ngol Allah subhanahu wa ta'ala yamirma ngol Allah subhanahu wa ta'ala wi haɗu ɗo mi haɗima ɗum ɗo mi haɗima zina mi haɗima yargol beere mi haɗima wujjugol mi haɗima kansugol mi haɗima toñugol ñoore mi harmini iɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala inni kanko mi haɗima tooñe iɗon andi Allah subhanahu wa ta'ala inni kanko o wi tooñe tigiri koye hoorema ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko o harmini ay azulmu haramu bon joni noon kala ko puusuma e keeri Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ɗum ɗon woni seytaneru maɗa ay ko ɗum waɗi so inni asayatinu kasiruna bewinoji ɗin hiɗi ɗuuɗi mais hoore majji on ko seytane ay bon ko ɗum waɗi en tant que noon a wi tun ko a julɗo a heɓali imanu billahi ay a taway ko ɗum waɗi haray martaba ma on hino manki ñande heɓuɗa imanu billahi wo a tawa ɗiɗo piiji fof imanu ma wata sakkadema e majji wonano wiiri noon assalatu tanha anil fahsa'i wal munkari ay o wi julɗo honto andata julde ma nden nde fuɗɗama jaɓede honto andata julɗe ma nden sino jaɓede ko Allah subhanahu wa ta'ala asinde jaɓaka ko si tawi woni julde ma nden haɗima ko boni neɗɗo si tawi woni hiɗa juulude kono hiɗa woggude ɗa fenode ɗa zinode ɗa waɗede piiji goɗɗo yandu ha jontara julde ma nden nde jaɓaka assalatu tanha anil fahsa'i wal munkari andi ko ɗum wi julɗo on julɗo komo toñata wujjata fenata waɗata zina ñamata haram bon jonno si tawi woni a julɗo a wi a julɗo hiɗa juulude tawi woni a wujjay a fenay a zeenay a kansay a toñay a ño'ay haray honto julɗo yagal ma ngal ay ko ɗum waɗi so ɓe maki assalatu tanha anil fahsha'i wal munkari ay julde ko haɗay ɗum kala ko añini kala ko boni bon ɓeyni noon en tant que a julɗo joni noon en tant que julde ma nden ya andi siɗa juulude kono hiɗa wadde ɗiɗo piiji ya andu ha jonta haray e kon tawa ka julɓe haray o naltaw ka listi julɓe ay ko ɗum waɗi so en to illa allazina amanu wa amilu salihati o en naali illa allazina muslimun ay bon andi ko ɗum so inni ko wonirto ko ala wal asiri o inni si tawno hara cippinanoka sina suratul asiri tun si tawno hara Allah subhanahu wa ta'ala cippinano e horreɗe ɗe moftude sina suratul asiri rek harayno ɗum ɗo tun joni ko moftaden waajoɗa par ce que fiyo num o wi innal insana la fi khusrin neɗɗanke fopp woni e nder perdi ay bon joni noon ko honto ittatama e perdi ndi hiɗen andi nde baba adama e neni hawa cippinano ka ali janna e seytane ay o ɗum fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanuna o wi joni cippe on fof moɗon cippe ka leydi seytane iblisa e baba adama mana iblisa e baba adama e nene hawa ɓawde ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala hon hunde watere pet sabu leggal ngal ɓe wino ɓeyanota ɓe ñamangal ɓe ñamingal o wi Allah subhanahu wa ta'ala merani ɓe sego ɗo seytinande ɓe o wi cippe bon kono no wi noon o hokkiɓe noon sansi goto o inni fa imma ya'tiyannakum minni hudan amma noon si tawi woni aroyi e moɗon peewal faman tabi'a hudaya kala jokkoyɗo peewal ngal fala khawfun alayhim kulol wonoyta e dow on tigi wala hum yahzanuna wona ɓen ɗon woni ko suninoyte
hon woni sunagol immitnede ñande janngo holle aljanna hara natoyta aljanna o ayi bon joni noon ko ɗum waɗi so wi to wal asiri tabitino neɗɗanke fof la fi husrin woni e nder perdi afemi ko on occasion mo okkuno baba adama en kala jatoto o ini pewalal ngal aroyay par ce que Allah subhanahu wa taala kanko himo anduno o nelay nelaɓe o adday defte ɗen o hollay ko honno pewal ngal heɓitorta hande kadi ha aljanna on heeɓo ayi mana Allah subhanahu wa taala taggi aljanna on moƴƴinimo ha moƴƴi hunde ala ko manki ton o addinene hawawi baba adama o ini wone ɗo jiide ɗon ɗo jiide ɗon ɓiɓɓe mum ɓe fof wona ɓiɓɓe aljanna on faami bon si tawno hara wona ko iblisa ferguintinno baba adama ko en fof mewen en jibbinteno wonen ɓiɓɓe aljanna ay par ce que nene men e baba men fof kaka aljanna ton woni ay kono Allah subhanahu wa taala kanko ko faala kon ko ɗum o waɗata ay ɓayhimo anduno en aray ka aduna ga wonano wirno noon ko dalino ko innino min zailun khalifatu fil ardi ɓay tun o décidi o adda e banu adama on ka leydi o waɗi sabu e iblisa e fergutu baba adama ɓe ñaama ɓe waɗa ko Allah subhanahu wa taala haɗi ɓe kon ay o wi joni noon cippe si aroyi on peewal kala jokkoyɗo peewal ngal on ɗon o wonata suniɗo eyi haray kullal ala e dow makko on ɗum alqur'ana e sunna bon joni noon ɓawde cippiɗen ko aduna ɗo ko on to wata yaltude e nder perdi ndin ko so tawi woni illallazina sa woni ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi watawa saw ɓe yamadiri bil haqqi e gonga on watawa saw bis sabri ɓe yamadiri muñal hande kadi a yalti e nder perdi ndi si a woni neɗɗo gonɗinɗo a golli mana gonɗingol ngol ko honnum mana a yeddata Allah subhanahu wa taala a bonota koye musidɗo ɗimmo ma bon rentoɗa e kala ko bewintama kala ko pusatama yeddugol Allah subhanahu wa taala rentoɗa e ɗum ɗo kala ko wonta sabu toña musidɗo ma rentoɗa e ɗum ɗon par ce que no andirɗen noon tooña ko tooñuɗa Allah subhanahu wa taala kon ɓurma yombande tubugol e toñede tooñuɗa musidɗo ma o ay par ce que tooñuɗa Allah subhanahu wa taala ɗen si a dariki e nder minute a wi Allah mi tubanima accanan mi filotata ko ɗum ɗon hande kadi Allah subhanahu wa taala inna la yaghfiru zunuba jamia Allah subhanahu wa taala o yafoto bakkatoji ɗi fof musidɗo ma mo tooñuɗa on noon ɗum ɗon kadi ko Allah subhanahu wa taala yafotoma la ko musidɗo ma mo tooñuna on yafotoma ɗum ɗon so yafakima ha on daroyke yeeso Allah ñande janggo Allah subhanahu wa taala ñawa hakkudeji moɗon ay bon joni noon siɗa andi ɗum ɗo fof imanu ma billahi nanduma ɗum ɗo fof a toñata musidɗo ɗimmo ma ay ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa taala o wi ilamu andu an oɗo banu adama rahimakallahu Allah subhanahu wa taala yurmama ma o yurmama o tagima ha o gayni ɓawde nena ma e bamma yeddi Allah subhanahu wa taala ni joni cippe ka aduna hande kadi o aljanna ɗo on gollanemo hande kadi si naton ɗo ɓaw ɗum noon o tindinma kadi o holluma lawol ko honno hande kadi rewata naata aljanna bon hino wawi si payi kun janɗiɗo joni ha hewtika kun jangguete ɓeyna siya num janggo fi yawono ɗum ɗo ka mono faala wonde docteur ma mono faala wonude honnunde bon a janggay ka kala ko faalaɗa wonde ka nder aduna ɗo a jangganayi fi ɗum ɗon ka bon no wawi ko convaincata pay kuma inna janggo fi yawi heɓu intérêt gandal ngal ay anda nafa gandal ngal par ce que haray sa jangga a kontaka hay nokko bon Allah subhanahu wa taala addi o addi hande kadi defte ɗen alqur'ana e sunna o wi hande kadi ko ɗo rewato mbawan heɓude moƴƴere ɗen hande kadi joni noon si a ƴetti alqur'ana e sunna a waɗi ɓawma a dampiri ɗum ɓawma a jokki goɗɗum goo si a faɗoyi moƴƴere nden janggo ko an fanni hoorema ko Allah subhanahu wa taala fannima ka ko an fanni hoorema la si nene ma e babma ƴettima ɗo nadima l'école yoɓanima fiya janggo heɓa wona goɗɗo ma nadima mecce fiya janggude mecce ma ɗen nafa ma ɗon janggo si a salike janggude bon ko nenema e babma tampinma ka ko an tampini hoorema par ce que ɓe hollima ko moƴƴere ren heɓoto ɗon ko an sali ko ɗum si Allah subhanahu wa taala wi to si aroy yon peewal kala jokkuɗo peewal angal kulol ala e dow makko wala hum yahzanun ay alqur'ana on hinno ɗo sunna hadis nelaɗo amadou sallallah sallam ɗo kala faalaɗo moƴƴere nden yaha ƴetta defte ɗen jangga faman yuridullahi hayran yufaqihuhu fi dini
kala mo Allah subhanahu wa taala faalana moƴƴere nden o faaminema ko diina l'islam ay joni noon Allah subhanahu wa taala yurmo men passé o holli en moƴƴere nden wona nelaɗo makiri noon ala wo e moƴƴere sina nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam tindini en nde moƴƴere nden ala wo e bone si wona nelaɗo Muhammadu sallah sallam rentini en e bone o wama atakumu rasulu fa khuzuhu wama nahakun anhu fantahu ala wa e moƴƴere sina nelaɗo Muhammadu sallah sallam tindini en o yi ɓawa ɗum ɗo noon yajibu hino waɗɗi ala kulli muslimin e dow kala julɗo gorko wa muslimatin e julɗo suddiɗo ta'allumu andugol hazihi salasi masaila ɗeɗo lande tati wal amalu bihinna e gollirgol ɗe kadi anda ɗe ha gayna gollira ɗe sa andiɗe kadi a golliraɗi nafatama o wi honnum anna allaha no Allah halaqana o taggi en warsagana o arsiki en ya andu neɗɗo to anta ƴettuɗo 24 heures sur 24 an ko fi aduna tum wonɗa e dogude ko waɗi andi to ilandema ka tegue nenama ka nenama teginoma arsike ma on fof windanoma ɗon ko heɓata kon e heɓete kon fof windanama ton ba zaffal qalam karamol ngol yoori Allah subhanahu wa taala señi tampi ɗum ɗon iwata aduna siɗa faala a gollirayɗo wa machine ay 24 heures sur 24 ay wawata heɓude sina ko Allah subhanahu wa taala arsuku makom bon neɗɗon ko ya a gollu heɓa ko sutorora faami heɓa kadi tan acca tan kadi ka rewa Allah subhanahu wa taala si tawi woni a ƴetti wima on fof a jonni aduna pelet noon o aduna ɗo a iway ɗo si a golliri ɗo wa honnunde a wawata heɓude sina tonin arsike ma on bon no heɓiranɗa aduna on tan on noon heɓiran noon kadi laakara on tan ma a maximum awa fecca e ñallal ma ngal e jamon awa pecce tati bon pecce ɗiɗi ɗe ga waɗana aduna ndeɗa feccere waɗana laakara wona daari renon mode wona e nder hitande nden fof Allah subhanahu wa taala ni ko lewru woturu petti horantala joni waggatuji ɗin joyi e nder ñallal ngal joni ittiɗi waggatuji ɗin joyi dara ko heddi e journée on kon dara ko heddi e journée on kon ko gollata daɓɓe arsike ma on ɗon e ɗin waggatuji ɗon sa ittiɗi compara ɗon dara bon si a daari a taway 8 heures de temps on fof walla 10 heures de temps on fa tawi ɗum ɗo fof ko an jeeyi bon e nder 12 heures de temps on e nder ñallal ngal a taway si Allah subhanahu wa taala hino mari tan ko 1 heure de temps goto pet o leere sappo e goɗo foppata e ko an bon heɓu ka profita an kadi andita Allah subhanahu wa taala wona noon Allah subhanahu wa taala noon andi tan mi andite ko waɗi sa golliriɗo wa honnunde a wawata heɓude sina toon nin arsike ma on ayi ay bal ko woni anna Allah no Allah halaqana o taggi en warsagana o arsiki en hay goto wata arsikude hoore muɗum siɗa wawno arsikude hoore maɗa hay goto tampatano ko ɗum waɗi a yeyɗo woɓɓe goo ɓe ƴetta ɗo ko ɓe heɓi 10 ans ɓe golla ɗo ɓe yango ɗo ha ɓe heɓa 30 ans 40 ans 50 ans si ɓe heɓa jawdi par ce que ɓe anda on to arsike maɓɓe on woni ka siɗa anduno a ƴettayno 10 ans golla ha 30 ans 40 ans 50 ans si heɓa goɗɗum a habbotono ha ɗon hewta immoɗa golla mais ko yakare ko tanƴinare neɗɗo woni e wurude heɓan Allah subhanahu wa ta'ala tan ɓay a haldida e Allah ko a honto a anda bon koko wonɗan e dogande ɗo woni Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon hay goto e moɗon wetata bimbisina no yaltinde wonki munkin ko rinɗinowoki walla halkowoki an sa ƴetti 24 heures sur 24 heures tawi woni wonki makin fof ko aduna wonɗa ko jonnuɗaki mais an a rinɗinali wonki makin ayi oynayi anna Allah no Allah halaqana o taggi en wa razaqana o arsiki en wa lam yatrakna hamalan Allah subhanahu wa ta'ala akkitirali en ni tum o addali en aduna ɗo o bugi tum oyni no waɗi o holli en laawi ɗin fof ko no reweten honto rewreten heɓe moƴƴere nden bal ko woni arsala o neli ilayna e meɗen rasulan nelaɗo ayi faman ata'ahu kala ɗoftiɗo nelaɗo on dakhalal jannata o naata e aljanna wa man ashahu ay kala ɗoftiɗo nelaɗo on dakhalan nara o naata yiite e wad dalil seede muɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala e kon o oni inna no menen
arsalna men neli ilaykum e moɗon rasulan nelaɗo shahidan alaykum ay nelaɗo o seeditoyto e dow moɗon kama arsalna ila fir'auna rasula ay wona Allah subhanahu wa ta'ala nelirno noon fir'auna e nelaɗo wona Allah subhanahu wa ta'ala nelirno noon fir'auna e wona Allah subhanahu wa ta'ala nelirno noon annabi Musa e fir'auna ay fa asa fir'auna rasul fir'auna yeddi nelaɗo on o yeddi annabi Musa fa akhaznahu akhzan wabila eɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala nangi fir'auna nangal yagginaygal eɗen andi battane annabi Musa e fir'auna no feƴƴiri noon hay goto men sifantake ɗum ɗon ay joni noon enen kadi annabajo kala o seeditoyte hoore mofte makko ɗen ay nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kanko kadi o seeditoyto e hoore meɗen eɗen andi ñande goo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o maaki o inni hande miɗo faala goɗɗo janga alqur'ana hara ko min heeɗi goɗɗo jangam heɗonde tawde noon e alqur'ana koye makko woni ko cippina ay ndewaɗo sahabajo janguno ha hewti o aya ɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e wulli ɓe bojji moƴƴa ay honnum wona wiiri noon nelaɗo kala seeditoyto e hoore mofte muɗum ɗen ay nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kankadi o seeditoyto e hoore ɗe mofte makko ɗo mana ko honnum wona Allah subhanahu wa ta'ala wi noon annallah khalaqana warzaqana wa lam yatrukna hamala Allah subhanahu wa ta'ala adden aka adna ɗo mais o akkitarali en ni o tindini en moƴƴereji ɗin fof no heɓorta o addi nelaɓe ɓen joni noon Allah subhanahu wa ta'ala o seeditoyto e meɗen ay mana o lando ɓeɗo sahabaɓe o landitoyto ɓeɗo nelaɓe joni noon mi nelno ɓeɗo o nelaɗo e moɗon o yettinno nelaɗon inna mi yettinno joni noon onon nelanoɓe muɗum ɓe kadi on jaɓuno ay ko ɗon woni probléme o min jaɓuno walla min jaɓano ay bon ko ɗon woni probléme on joni noon Allah walla en hara ɓay pellet la sakka eɗen andi nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o yettini nelaɗo o darki hajjatul wada o dari o toni jooɗo ni haram yettini mi sooda ala fuyi sahabaɓe so tani nelaɗo o yettini al yawma akmaltu lakum dinakum ay wa raditu lakumul islamu dina ay mi yettini dina kan ka timmi tes ay joni non est ce que en jaɓi wonano wirno wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu est ce que non en reconnaisse ɗuɗen e jaɓiri ɗum ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam addanen kon fof en jaɓi est ce que ko haɗen ko fof ɗen haɗitike Allah walla e ñande jangara sen dareke yeeso Allah subhanahu wa ta'ala inde mo lando ɗum ɗon hara ko wodani en ko sami'ina wa ata'na hara en nanono en jaɓuno haray alhamdulillahi rabbil amma siko aksi muɗum haray wona auzu billahi ay ko ɗum mbawa ɗo sahabajo o jangi ha hewti o ɗo aya ɗo nelaɗo bojjuno moƴƴa par ce que ɓe waɗi ɓe andi pellet woda e jaɓuɓe kono wa ndeññande kadi sewo to yama woda e buy ɓe andanɗa hoorema wono yayi hujja e hoore maɓɓe ay ko ɗum waɗi so inni fa akhaznahu akhzan wabila men nangiri annabi men nangiri fir'auna nanginal yagginaygal andi tan an kadi an o neɗɗo arɗo ka leydi ɗo mo tawi andanɗa hoorema alqur'ana e sunna nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam hewtima a salike wonan Allah subhanahu wa ta'ala wir noon wa ja'ala kitaballahi wara zuhurihim ƴettugol deftere nden waɗa ɓaawo muɗum ya andu to an kadi Allah subhanahu wa ta'ala nangoyte ɓuri nangal ngal o nanguno fir'auna ngal ay an e fir'auna sa moytake ñande janggo on woni yay place goto par ce que on fof moɗon ko nelaɗo mo on woni ko yedduɗo ay o wi ashaniyatu ɗimmun ɗum annallaha no Allah la yarda an yushrika ma'ahu Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗata o yarlotako nde o shirkane nde o kafide ay bon andi sirku noon no ano wirɗa noon attahutu khasiruna andi si yama tun iblisa enen en sikay ko iblisa goto on tum
attahutu khasiruna bewinoji ɗin hiɗi ɗuuɗi ay bon ko minal jinnati wan nas awa sirku kadi no ɗuuɗi façon ji kaɗen sikkude tawni wiyama tun kaɗe ko windugol tun karma ko battinagal tun sikkuɗen haray woni sirku Allah subhanahu wa ta'ala wiyalto wa man halafa bi khayrillahi faqad ashraka hay wondirɗa hara ayni ɗo harayni mi wondiri nena jaram walla mi wondiri ɓiɗɗo am walla mi wondiri adatengal afede hara a shirki man halafa ay bi khayrillahi faqad ashraka kala wondowo ko ya wondiri Allah subhanahu wa ta'ala ay bon ko ɗum waɗi so ini to fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alay ala kulli halin neɗɗo on si tawi woni a anday ɗo on wata naɓirde dina ma kan sa heɓay malore wa man yuridullah khayran yufaqihu fi dini il faut que ƴetta alqur'ana e sunna wawa jangude anda ko wawa tegude koyngal ma ngal ay sina ɗum haray koye sama kala wonɗa a wata innira golla l'islamu a janga c'est impossible wawata wonude ay par ce que sina ɗum a sikkay hiɗa hattinirde e moƴƴingol hara hiɗa bonnude bon ko ɗum waɗi neɗɗo kadi fokke o anda ko ɗum woni shirku par ce que Allah subhanahu wa ta'ala inni anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu fi ibadatihi Allah subhanahu wa ta'ala o yaafotako nde o kafide e deye makko ɗen hay e hunde la malakun muqarrabun wona hay malaikajo ɓattinaɗo e makko hay malaika e ɓatti e ɓen a watama kafutude e makko wala nabiyyun mursalum ko hay Allah e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata rewdude a wata yude hay Allah e nelaɗo la Allahu wahidun bon wad dalil qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa annal masajida lillahi ande juulirɗe ɗen ande dewe ɗen lillahi ko Allah tun ɗe wodani ko wiyete dewal kon ɗum ko Allah tun wodani ɗum wata bakkidede e goɗɗo ayi dewal wata par ce que ko Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinni wal insi illa liya'buduni ko Allah goto tun woni ko rewete a wata rewdude Allah e goɗɗo ayi bon si innama sajida mana ko dewal kala ko wiyete dewal woni horugol jakkugol hajjugol ɗi jeena e sappo kala ko wiyete dewal kon ko Allah tun woni ko rewete a wata rewdude ɗum ɗon a wata rewdude Allah e goɗɗum ngo la ay fala tadu ma Allahi ahada woto an rewdu Allah e hay e hunde par ce que kala ko rewduɗa ko bakkuduɗa Allah e goɗɗum o akkidete koye bakkuduɗa mo e mum kon Allah subhanahu wa ta'ala kanko kafide take Allahu wahidun Allah subhanahu wa ta'ala o bakkide taki ay fu kala ko bakkuduɗa mo e muɗum o akkidete ko bakkuduɗa mo e mum kon si tawani ɗum ɗon gaynanima kayran ay o ɗum waɗi so inni ashalisatu tataɓun ɗum an ko woni man ata ar rasula kala ɗoftiɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wahhadallahu o wotinɗini Allah la yajuzu lahu dagantakomo mo walatu weldugol man hadallaha on gaño Allah wa rasulahu e nelaɗo makko ay andi ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala wi innamal mu'minuna ikhwa ay joni enen si en daari en inna ko iwdiɓe reedu woturuɓen tan woni nene goto mais Allah subhanahu wa ta'ala wona ɗum konti ko innamal mu'minuna ikhwa sa woni julɗo mi woni julɗo en woni nene goto baba goto ay ko waɗi noon yawmal qiyama aljanna Allah subhanahu wa ta'ala on ko gonni e ɓen tun woni ko hawroyta ton ay ko ɗum waɗi so inni innamal mu'minuna ikhwa ay ko ɗum waɗi si a woni gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala oɗa nena goto ma woni mo gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala on wawata hawrude on wawata hawrude la tajidu qawman yu'minuna billahi man hada allaha wa rasula ay neɗɗo gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wawata hawrude ɓe wawata wonde position goto bon si a woni julɗo haqqan tawi woni golle maɗen e golle ɓe gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala ɗen woni gotum haray dartu hoorema andu haray no wodi ko manki
oni ay walaw kana aqraba qaribin hay si tawni non hara ko nena goto ma hara ko nena goto ma parce que se ndaari wona fewndo jihadi bon woɓɓe goo ƴetti ka fawari baba mum fenenelaɗo mouhamadou sallallah alah wa sallama par ce que fi honnu golle maɓɓe ɗen wona golle goote bon si a ndaari wona annabi nuhu ɓiɗɗo makko on nde o yoolino ka ndiyam annabi nuhu inni ya rabbi innahu min ahali o inni ɓiɗɗo makko on allah subahana taala on ɗon ko jeyaɗo e ɓenguran ko ɗum allah subahana taala one laysa min ahalika oɗo o laataki ko ɓiɗɗo ma fep o wonali ko jeyaɗo e ma e pour talle ko ɓiɗɗo makko ko kanko woni ko jibinimo ko annabajo kadi mais ɓay o noddimo e diina kan ha o ronki o salike ɓay lette ɗe ngari on ya rabbi innahu min ahali oɗo de allah subahana taala lettu o terto oɗo ko jeyaɗo e ɓenguri am ko ɗum allah subahana taala woni laysa min ahalika o jeyaka e ma fes par ce que fiyon ɗum golle mon ne wonali golle goote bon e pour talle ko ɓiɗɗo ayi bon ɗum ɗo holli e tabintingol ko allah subahana taala kon innamal muminuna ihwa ayi ko gonɗinɓe allah subahanahu wa taala ɓen ko ɓeɗo woni musidɓe ayi ko ɗum waɗi so inni la tajidu qawman la tajidu la juuju dagantako ma wala tullahi ayi man hadallah alundiɗo wa rasulahu nalaɗama kon walaw kana aqraba qaribin haysi tawnira ko nena goto ma wata hawrude ayi wa dalilu qawluhu ta'ala allah subhanahu wa ta'ala o wi la tajidu a tawata qawman yimɓe yu'minuna gonɗinɓe billahi allah ay wal yawmil akhiri ɓe gonɗini ñalande dargal maya immito yuwaduna ɓeɗo hino welda man hadallahu on lundiɗo allah wa rasulahu e nelaɗo makko la wata wonde ay walaw kanu aba'uhum haysi tawni noon hara laati ko babira e maɓɓe ɓen haysi ko adan e babu mum ɓe wata weldude aw abna'ahum ma hara ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ma hara ko ɓiɗɗo ma tigi si tawni han a jaɓi ko allah e nelaɗo wi kon kanko o jaɓali on wawata hawrude ay on wawata hawrude ay wa aw ihwanahum ma hara ko musidɓe makko ɓen mana famille ma on on wawata hawrude par ce que en heewi yi'ude ko andanɗa hoore maɗa famille aden fof hino dari sanctionné on tigui fi honnum fi himo wi hara koɓe faala kon kanko o faalaka ɗum golleji makko ni e golle maɓɓe ɗen yaada kanko o jangi o andi ko allah subahana taala wi o andi ko woni bidia o andi ko wi shirku o ara o wiyaɓe ɗum ɗo allah subahana taala yiɗa ɗum ɗo fami ɓe haɓiramo saabu ɗum ɗon ko ɓuuri hewde kon hiɗen yiide ɗum ɗon ka ay ko ɗum ɓe wawata weldude la yajuse ko ɗum waɗi hay si tawni hara ko gorol ma ngol fop hara ko gorol ma ngol fop si tawi woni koko allah subahana taala wi ko woni ɓe woni ko ɓe wonma e haɓirde wona ya haaje ɗum ɗon wona ya welde ɓe wata dagade ay on andi ko ɗum so allah subahana taala wi to ko wawata puusude dina l'islam ko neɗɗo mo hulata felore feloɓe par ce que wala tum ɓe waɗu ndaaru kaari en a yaali alhaji kaari en a yaali ceerno kaari en ɓen ko hulayɓe felore feroɓe bon et pour tarde allah subhanahu wa taala ko ɗum o wi so hetti sariya makko on o wallini daganta ko julɗo wo suɓagol jaɓanta ko julɗo on suɓagol si allah subahana taala wallini sariya mum o lanni ko wodanma ko applique gol ay ay oyni aw asiratahum ma déjà hara ko gorol maɓɓe ngol fop gorol maɓɓe ngol hoosi woni yedduɓe allah subhanahu wa ta'ala an a woni ɗoftiɗo allah subhanahu wa taala o wawata weldude fi honnum allah subhanahu wa taala wi ulaika ɓeɗo kataba allah subhanahu wa taala windi fi qulubihim e ɗeɗengal imanu gonɗinal est ce que wi ɗo al muslim ay toujours ɗo ko allah subhanahu wa taala emboto ko al mu'minu andi ko so wi ko ɗum waɗi so wi to illa allazina amanu wa amilu salihati bon goɗɗo no wona julɗo mais hara golle makko ɗen wona golle julɗo en fof meɗen koyen jule mais différence on compte il faut que heɓa imanu billahi si wawa pari tukkuɗo piiji ɗi moƴƴa andanɗa hoore maɗa ay wawa rentade
no wiiri noon bewinoji ɗin hino ɗuuɗi wawa rentade e boneji ɗin il faut que heɓa imanu billahi ay o wi ɗo ulaka ɓe ɗon kataba fi qulubihimul imani Allah subhanahu wa ta'ala windi ka nder ɓerɗe maɓɓe gonɗinal ay gonɗinal naati ɗon ay wa ayyadnahum o sembiniriɓe be ruhin ay annora min immorde ka makko ɓerde maɓɓe ɗen waɗama annora gonɗinal ɗum ɗon wata ɓorde aduna eyi ay wa yudkhilhum o naadoyayɓe jannatin aljannaji ay tajri harayno ila min tahatiha sengolay aljannaji ɗin ala haaru canɗi khalidina fiha ko ɓe luttinoyteɓe ka aljanna ton ay radiyallahu anhum hara Allah subhanahu wa ta'ala hina weltaniɓe waradu anhu hara kamɓe kadi ɓe weltani Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen andi tellement que yimɓe aljanna ɓe si tawni ɓe naati ka aljanna ha ɓe gayni tawat hay hunde ala ko manki Allah subhanahu wa ta'ala aray o lando ɓeyna ko honum woni ko heddani on o wiya joomi amen yoni ketti ay hunde ala hay hunde ala ko heddiɗo yoni ketti o inna o way ina no woodi ko heddi par ce que hari o wiyeteɗo Allah o nana tun inde makko on andamo ay on say Allah subhanahu wa ta'ala o ara o feeña e maɓɓe ɓe yiya Allah subhanahu wa ta'ala ɓe anda ko ɗo wonno ko tagi neɗɗanke ko ɗo wonno ko tagi yiite ko ɗo woni ko tagi aljanna ko ɗo wonno wonano e rewede ay andi weltare ko haa ɗon ay ko ɗum woni radiyallahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala weltano ɓe wara du anhu kamɓe kadi ɓe weltano Allah subhanahu wa ta'ala ay wonano wirno ni inna la yukhliful mi'ad Allah subhanahu wa ta'ala o lunata ko fodore makko nden ɓay tun o wino si o rewilan mi yoɓay on tawa ko ɓe golluno kon fop Allah subhanahu wa ta'ala yoɓa ɓe joddi aljanna tawa e hunde manka Allah subhanahu wa ta'ala wi ulaika ɓeɗo hizballahi ko ɓe woni fedde Allah nden ay ala faame inna hizballahi ande no fedde Allah nden humul muflihuna ko ɓeɗo woni malaɓe joni noon neɗɗo ɓawde jannguɗa anduɗa alqur'ana anduɗa sunna anduɗa ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko faala saliɗa appliquegol ɗum ɗon fi honɗum saabu geɓoye aduna ma saabu hersa woɓɓe goo ñande noon hewtoy maliki yawmi dini ñande hewtoy joddi golle nde Allah subhanahu wa ta'ala no yoɓa wonano mano wirɗa ni wonano wirɗa ni Allah inna no menen arsalna ilaykum rasula sahidan alaykum min neli e moɗon nelaɗo on seeditete e hoore moɗon ñande noon hewtoy nde ñande tagore nden fopp daroyto maliki yawmi dini ñande joddeji golle joni noon ɓen ɓe salinoɗa appliquegol sariya Allah on fi saabu hersa goɗɗo ma saabu kulol goɗɗo ma saabu gueɓel aduna on ko honnum noon duñcanoyte nden ñande nden ñande ko honnum on duñcanoyte bon nden ñande a tawa an e on mo kala e moɗon hino daɓɓi fa bo wonande yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum sha'anun yukhnihi ñande ɓiɗɗo dogoyta baba doga ɓiɗɗo hara nden ñande mo kala no mari fiyake yonayɗo ɗum nden ñande ko fi defandugol ma miijoyto a daroyto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ina min ko kaari en do mi hersuno ko sabu ɗum ko sabu ɗum noon ɓe innama hi joni haray a haɓay solon sabu ɗum la ay wawata sellude ay yawma la yanfa'u malun wala banun ay illa man atallahu bi qalbin salimin ko ñande nanaɗa hoore ma jawdi e ɓiɗɗo nafata ay hay hunde wawata nafude sina arɗo tawi hino ardi e ɓernde hisunde ay ɓernde hisunde ay ko ɗum ɗon tum wawata nafde illa man ata allahu bi qalbin salimin ko ɗum ɗon tum wawata nafude nde ñande joni a daroto noon wiya nde ñande min ko saabu kaari en ko hersa kaari en ko ɗum nde ɗum ɗo nafane nde ñande wata wonude par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi anma ko kaari en jokkete walla ko en a faami ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bon hiɗen andi goɗɗo
si tawi woni on andi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam déjà nde o ƴentinono ko asamaw o holla yiite ngan o holla aljanna o holla pejji ɗin fof Allah subhanahu wa taala wi joni cippo wajira ɗum ɗo mofte maɗen hiɗen andi o wiwno miɗo huuli o wini miɗo huuli wota ɓe yeddanta ɓe fenna Allah subhanahu wa taala wi yaw Abi Bakri gonginte ɓawo nde Abou Bakri gongimma wota haccite hay goto ko fennete ayi ko ɗum waɗi gonga hun ko kum fanɗi o ko kum fanɗi o ko kum fanɗi penalingi si woni pelle pelle gonga hun kum liɓay penalingi waqul jaa al haq wa zahaqa al batila innal batila kana zahuga ay andu fenande o mere o ɗum ko waɗay ɗum pelle ha toba kono gonga hun gotun si ari wekkintina ɗum fof kaleyti ayi ba ɗum ɗo hino hanani neɗɗo on andugol ko Allah subhanahu wa taala neɗɗo on sabu ko adduma adna ɗo kon ɓay hiɗen andi no ɓe wiiri noon si moden ndaare ko ɓe wiiɗa si neɗɗo on si tawani Allah subhanahu wa taala ƴettitima ɓe inni piiji tati jokkete ɗiɗiji ɗin fof yilto heddo gotum kum kun gotum heddoto kum ɗon ko an e makkum ha ñande ummital kadi si a maayi jawdi ma ndin mana jawdi ma ndin e yimɓe ma ɓen jokkete e golle maɗen bon jawdi ma ndin ara yaaka dambugal armel ka dambugal berɗe jawdi ndin yilto yimɓe ma ɓen e golle maɗen naade yimɓe ma ɓen adde ha waldene ka nder kaburu ma ombita leydi ndin e hoore ma ɓe arta ɓe accida ma ɗon e golle maɗen si malayika ɓe men ari ɗon pansan kono ɓe tawide ko man rabbuka bon joni noon neɗɗon si tawini hara andano ko Allah subhanahu wa taala addirma adna ɗo kom ma déjà hara hiɗa anduno mi a sali applique gol ɓay hiɗen andi no jeeya e piijugol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada ɓe darino ɓe ni no jarno piijugoɗe ɓe ɗumannino ha saba e makko num ɓe maki ɓe janggoɓe bomɓe aryoɓe ɓawa ɓe janggoɓe bomɓe aryoɓe ɓawa ko goo a kifanono andira ma anduɗa ha gayniɗa saliɗa applique gol ñande noon yimɓe ma ɓen adduma ha kabura ma walle ma ɓe huccide ɓe acciduma e golle maɗen si malaka ɗo wi ɗon pamɓe wi man rabbuka ma nabiyuka ma dinuka ko hombo e yimɓe ma ɓe ndeñande aroyta ɗon waɗa intervention déjà yimɓe ma ɓen kaɓe wallimma ha kabura ɗen ɓe ombiti leydi ko tongata ɓe yigitugol fi maɗa ko ɓe yaltude ka nder berɗe ɗon ko tongata ɓe yigitugol fi maɗa déjà hay ɓiɓɓe ma ɓen hara ko ɓiɓɓe ma ɓe andan ɗawna ɓe wonoɗa e dogande bimbi e kikiɗe sina hara ɓen ko famunoɓe l'islam wonan nelaɗo makiri noon si goɗɗo maayi golle makko ɗen fof taƴay ha heddo sadaqatun zaria ne jeeya e muɗum si tawi narontoki no accuno ɓiɗɗo moƴƴo ko du'anomo e tawi noon ɓiɓɓe kwatonɗa ko wona andur ɗum hay l'islam anda bihi basiran a kifanano ɗum andira l'islam si a waali ka maayi ko ɓen du'antoma si tawi woni ko sika ɓen ɓiɓɓe accuɗa déjà ɓen koɓe tongata hara ko ɓen haray déjà koɓe surtout si tawi ni hara jawle no acca hande kadi ko mapinde koɓe andi pa o yaahi hande kadi ko mapiniɓe hande kadi kono ɓe ronira jawle ɗen ɓe noosa hande kadi mbamaɓe no acci galleji no acci otoje no acci ɗum e ɗum hande kadi ko e moɓira ɗum ɓe waɗa weeli foti ko ɗum mapini ɓe juuletata sakko torano ba mum nde tawde noon no nelaɗo makiri noon ala wo e alkamisa no wetude juma walla ala no wetude tenen sina wonki kala aray ha ka galle ka ewi ɗon wiya onon ronuɓe jawle amen onon ronuɓe rewɓe amen onon ronuɓe galleji amen du'ane men nelde men du'a ko adi onon kadi o meeɗude ko wiyete mayde kon ayi bon ɓe wi si tawi woni yimɓe maɓɓe ɓen du'anike ɓe ɓe toroɓe ɓe na yo Allah subhanahu wa taala ɓoynu on ka aduna si tawi woni yimɓe maɓɓe ɓen ala ɓe du'anade fes ɓeyna onon kadi yo Allah subhanahu wa taala ittu on ka aduna adda men ka addi men ɗo ayi ko ɗum waɗi ɓeyni yo Allah dandu en famille mo fureji muɗum huuɗi
ay ko ɗum yiyata hino maaya ramma waɗa rafal ko ɓuri hewde ko sa nani ɓen na maaya ramma a tawi ko yimɓe ɓe fureji mum huuɗi ay ɗum hino tabiti e hadisaji selluɗe ken ala woye alkamisa no wetude e juma walla ala no wetude e tenen sina wonki kala aray haka galle ka iwi ɗon kina onon ronuɓe jawli amen onon ronuɓe rewɓe amen onon ronuɓe galleji amen onon ronuɓe coñci amen nelde men du'a e sadaka ko adi onon kadi meeɗade mayde si ɓe du'anike ɓe wiya yo Allah subahana taala ɓoynu on ko aduna nde tawde neɗɗo si o maayi no nelaɗo makiri noon golle makko ɗen fof taƴay sina siga noon si maccuno ɓiɗɗo moƴƴo ko du'anomo bon tuggita ɗum e ɓiɗɗo woni ko bappa ma woni ko koto ma par ce que nde tawde ko ɓiɗɗo ɓuuri woni ko forude bon kala famille ma kala ka wonɗa kadi ko ɓuri moƴƴude adem ma si maayi ko ɓuri moƴƴude si tawi woni hiiɗa heɓa feere hewtugol ha ka on tigui wattina ɗon daro ka hoore ƙaburu makko ɗon toranoma ko ɗum ɓuri moƴƴude kono si tawi woni newaki siɗu hara ko New York wonɗa hara on tigui no kamen lagine hiɗa wawi darade ɗon du'ano on tigui sa gana wanɗa moƴƴere o woni a juulu woni a ittu sadaka ay ɗa wawi toranade on tigui hewte on tigui kala ka o woni si feere heeɓi ke noon kadi argol ha ka on tigui wattina ɗon daro ɗon du'ano on tigui no ɓuuri e moƴƴude si tawi feere ɗum heɓaki kala wo ko hoɗa wondi aduna on sa doranike musidɗo ma on ka waali ɗon hewtaymo ay kono ala kulli haalin si ademma hikkika yeeso ma il faut que du'anoɗamo ko ɗum nafate ko ɗum nafatamo ko waɗi si a du'anakimo ha o haaɓi si tawi woni ñande o ari wo ko jungo mi hew o hodirata ñande o ari wo ko jungo mi hew o hodirata ɓayle ɓe aray ala o alkamisa no wetude tenen sina fureji ɗi aray so tawi ñande ɓe ari o tawi ko jungo mi heɓe hoddata joni onon ko mabini on wo ko jawle ko ɓe accuno rewɓe ko ɓe accuno tonci ko ɓe accuno hande kadi ƴettuno so on yejjitino fi mabɓe on yejjitino ɓe ko onon e ɓen wurduno ka leynangue ɗo onon on yejjitino ɗum wallahi si duwa mabɓe on jaabike hoore moɗon onon kadi on tawtoyay ɓe joni ayi ko ɗum waɗi ala kulli haali ko ma du'anoɗen ɗiɗo fureji meɗen ayi ko ɗum waɗi toni ayi ko ma du'anoɗen ɓe bon joni noon si tawi woni an oɗo ɓiɓɓe ma ɓen ko hakkinoɗa kon so tawi woni ko ɓe jangga anda l'islam ɓeɗo ɓe wawma du'orande honno hara noon ko ɓe wonnoɗa dogude e muɗum bimbekeɗe jamma hen no fiwata ɓe weele fiwata ɓe tampo ko ɗum waɗi ala kulli haalin no Allah subahana taala ɗum wa man yuridullahu hayran yufaqihuhu fi ddini ala kulli haalin si tawi woni moƴƴere heɓoto ko fokke l'islamu on faame si tawi woni nafoore heɓoto ko fokke l'islamu on faame si ɗum woopi siɗu hara ko honnunde accaɗo si tawi woni l'islamu jokka ɗum wonay perdi aduna e lakara ko ndina noon perdi ɓuri holɓinade ay perdi aduna e lakara ko waɗi ɗe jawle ɗe yaadetake bon ɗe yaadetake de ko dina kan yaadete antene nelaɗo sallah sallam maki ballihi munni walaw bi aya neɗɗo nelaɗo maki yottinanellan hay tewni hara ko aya goto neɗɗo a innali a janggay ɗo hunjoɗa defte ɗuɗude mawɗade kono ta neɗɗo tawon hay feccere dina ma kan a anda hay feccere dina ma kan anda en tant que a julɗo haray ɗum ɗo no hulɓini Allah subahana taala wi on o wi ilamu andu irsedakallahu Allah subhanahu wa taala fewnima li ta'atihi sabu ɗoftagol makko li ta'atihi sabu ya ɗoftomo o wi annal hanifata ande diina kam fop millata ibrahima ko diina annabi ibrahima kan ko kam ɓura ko kan Allah subahana taala ɓuri yiɗude ay jonnon si wiyama ɗo diina annabi ibrahima ko fanda ɗo diinaji ɗin fop si wiya safe on andi si wiyama diina safe ko moftaji joni ndaare si tawi woni nelaɓe hiɓe yeehi wulure e temettato e goɗɗum bon ɓeɗo fop mo kala hino woodi ko addi bon joni noon ɓeɗo fop ko diina l'islam woni ko ɓe addi zaburu dauda tawreta linzila suhfi ibrahima
suhufi Musa ɓeɗo fop ko alqur'an ɓeɗo fop ɗiɗo fop ko alqur'ana wonanno ka sortede adde ay ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun okka alqur'ana timmuɗo on ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni inna anzalna fi lailatul qadri madraka ma lailatul qadri khairun min alfi shahrin ay tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta il fajr Allah subhanahu wa ta'ala alqur'an aranden o addunde haaka asma o aduna yankejo ɗo ay alqur'an timmune den o akki don hande kadi mofte kala hiɗon andi wona sendari wona annabi lutu kon annabi salu kon ɓe wajirano ko fi wona waɗugol zina gorko e debbo yiida ɗon andi ko ɗum warno wajiraɓe wona annabi saliu ko wona ñi'e makko ɓen ko wona ɗoytugol peese ay waylo lil mutaffifina ay alladina yaktalu ala nasi yastawfuna ɗoytugol peese janfo bon ɗum ɓen ɗon ko ɗum ɗon warno fi wajiragol ɓe bon e woɓɓe go kadi woɓɓe go e woɓɓe go si yahino ha on andi o annabajo si nelanoma yahi ha on ɗon feƴƴi wonani ɗon dummunde hewde kadi si annabajo ara joni noon hakkude nden dummunde ɗon ata e jama on haray ɓe murti ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala toujours mo inna fa zakkir andintin fa inna zikra tanfa'ul mu'minina toujours kala karama ko ɓe andintine par ce que si jama on jooɗi kata ɓe ala heɓude ko wajoɓe ɓe ala andintide ɓe fof wonde kadi majjay inde tawde noon banu adama ko yejjitay ɗum ko yaway ɗum yejjutugol ko ɗum waɗi si yahi ha oɗo annabajo o nelama o yahi ha o feƴƴi si yahi ha dumunde mutaneke Allah subhanahu wa ta'ala nela goɗɗo go kadi si yahi ha jama o murti konko woni ɓe murtinde ɓe ɗon Allah subhanahu wa ta'ala neliraɓe saabu ɗum ɗon a faami mais dina kam fopp ko woota dina l'islam ay bon ça fait ko façon sa Allah subhanahu wa ta'ala ini dina Ibrahima ko façon no Allah subhanahu no annabi Ibrahima rewri Allah subhanahu wa ta'ala non o laɓɓinani Allah dina kan non Allah subhanahu wa ta'ala jarribimo o laɓɓinani Allah dina kan ndaare wona Allah ñande baba annabi Ibrahima ƴettano annabi Ibrahima bugoma ka yiite ma ndaare wona ñande Allah subhanahu wa ta'ala innano yo annabi Ibrahima walli ɓiɗɗo mum gon hirsa ta ɗum ɗo fof ko sabu ɗoftagol yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala mantima o wi wattakhidhu Ibrahima khalila ay mi ƴetti annabi Ibrahima jaatigi bon noggo wi nalaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittabi'u millata abika Ibrahima no go ini jokku dina baba ma kan annabi Ibrahima ko ɗum o fandi ça fait ko dina l'islam e fof ma e ɓe addi mais ko façon no annabi Ibrahima rewiri Allah non o laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala non ko ɗum woni ko weli Allah subhanahu wa ta'ala o mantiɗo annabi Ibrahima ay o inni annal hanifata ande dina kan fof millata Ibrahima ko dina annabi Ibrahima kan ɓura yiɗede anta abudullah ko rewata Allah wahdahu kanko tun ay mukhlisan lahu dina ay hara ko a laɓɓinanɗomo dina kan wa bizalika ko ɗum ɗo amarallahu Allah subhanahu wa ta'ala yamiri jami innasi dendangal yimɓe ɓen ay ko rewgol Allah laɓɓinanamo dina kan hara bakki dalimo ay e hunde wa khalaqna lahum ko sabu ɗum ɗo kadi woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagiri en wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni ay kama qala ta'ala subhanahu wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni ay wa mana muɗum ay ya'buduni ko ɓe rewan ay yuwahhiduni ɓe woɗintinanmi ay wa a'azamu ma amara Allahu bihi ko ɓuri mawnude ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon fof at tawhidi ko wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ko wiyete tawhidi kon wotinɗingol Allah waɗa Allah goto petti Allah wahidun ay ko ɗum ɗo ɓuri mawnude ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon fof ay wa huwa ko woni ɗum ifradullahi ay ko mbajjinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗugol Allah goto ay bil ibadati e deɓe ɗen ha rewi daali Allah e fof wa a'azam ko ɓuri mawnude ma naha anhu ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi a shirku ko sirkangol mo ay wa huwa ko woni sirku da'awatu ko noddugol hayrihi goɗɗum go ma'ahu watde makko kanko Allah difa ko kala ko baggida e Allah ko ɗum woni shirku wad dalilu seede muɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi
wa abudullah rewe Allah wala tusriku bihi shay'a wata on sirkan Allah wata on kafude Allah e dewe den hay fuy rewe Allah wata on sirkan Allah wata on kafude Allah hay e fuy nam haray den way uddude numéro téléphone om e dan 10 minutes 15 minutes inshallah wa famondirde kala faalaɗo natude ka Jama TV lando landal ko yewiti e dina meɗen kan si tawni wodi ko faamuden faaminen on tigi si tawni kadi en faama ha landoɗen karma koye min ɓuuri en ɓattade ɗen ɗon wawi wadde 78 116 82 38 ɗon wawi wadde 78 waɗon 116 waɗon 82 waɗon 38 naton ka Jama TV e so wodi ko falɗon landade landoɗon si tawni en faami fi muɗum ɓangguine en faama kadi e maren ɗon ha wurten humputude karma koye meɓe inchallah lanɗo en jaaɓi on waɗa 00 221 wonɓe extérieur 00 221 waɗon 78 waɗon 116 82 38 nam fa iza qila laka si tawi woni wiyanama an oɗo neɗɗo mal usulu salasati ko honde woni dambuɗe tati ko honde woni dambuɗe tati e allati ɗen yajibu waɗɗiɗe alal insani e dow neɗɗanke on ma'rifatu ha andugol ɗe an neɗɗo on si tawi woni a landama ko honde woni dambuɗe tati dambuɗe tati tata hino waɗɗi neɗɗanke andugol ɗe ko honde woni den faqul a wi ay ara nun ɗum ma'rifatul abudi ko andugol jiyaɗo on rabbahu joomi makko ɗum ɗo woni go'o e dambuɗe tati ɗeɗo hino waɗɗi julɗo kala andugol ɗe premier ngal ko honnum ko andugol jiyaɗo on joomi makko ayi woni Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon a arifuni qabla an ta'buduni andelam min Allah taw ko addi on rewdela ayi wa dinahu e andugol dina muɗum kam andugol dina muɗum kam wallahi sa yi hande o aduna hino ñagasi sa yi hande o aduna hino satti Allah subhanahu wa ta'ala wi hara onon ɓe jiyaɓe hara on gonɗinno Allah subhanahu wa ta'ala hara on jonɗinno golle tan wa ma qadarullah haqqa qadrihi ɓe mawninir Allah subhanahu wa ta'ala wi imposi wi ɓe mawninirali Allah no o hana mawninirede noon wa ma qadarullah haqqa qadrihi hitani hara on mawninirno Allah no o hana mawninirede noon Allah subhanahu wa ta'ala wi son darde ko ɗon wi Allah ƴetti kilaki kay dariɗa addanamaki ɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanayno on ɗum kono ndaare modi en sadakaji jeli wona e waɗede du'a jeli wona kala juulirta ka yaɗɗa hino juule du'aji hino waɗe sadaka hino waɗe ko hande aduna on ɓuuri wadde compliqué bon ayay ɗo hande woɓɓe hino rewɓe goo hino naɓi ɗo sadakaji no tori ha ronki fi yo heɓu dewle honto woɓɓe no tori ɗo fi yaaduji ha ronki woɓɓe no tori ɗo fi ɓiɓɓe ha ronki ko honnum safe ko i mawninirali Allah wona ɓe hanabade ɓerɗe ɗen ɗe laaɓa wa ma qadarullah haqqa qadrihi kaɗen sikkude Allah subhanahu wa ta'ala hino ɗani la takhuju sinatun wala nawmun Allah subhanahu wa ta'ala ngorre nangamo sakko ɗano a laɓɓinay ɓernde ma nden Allah subhanahu wa ta'ala si wawama wallude ayi bon il faut que anda diina kan ayi ma illa si wona ɗum goɗɗo si a woni kadi julɗo haqqan no wirɗen nane noon an ko a julɗo a taweta ko goɗɗo janfete ko a julɗo kala ko adda a ñamay julɗo a suɓay ko ñama ko natata ka honduko ma ɗo kon yaaka reedu en tant que a julɗo haqqan wona nelaɗo makirno noon neɗɗo noon si tawi woni e jaram maɗan ko harmo ɗum ko ñamata kon ko harmo ɗum ko waltoɗa ɗon ko harmi bon oɗo ko honno wirta Allah honno notorta Allah jaabo on tigi wona Allah subhanahu wa ta'ala wiri noon goɗɗo si yaari makka tawi ko jawdi harmo ndi o yaari so wi ɗon allahumma labbayka
Allah subhanahu wa ta'ala on la labbayka na ɗum ɓe jawatamo ɓen an notandu ala nama ɗo e jarnandu ala nama ɗo par ce que ko jawdi harmundi o yaari neɗɗo on ansi tawi woni noon innama hannde ko a ustasijo ko alhajjijo ko a ceernojo ko a imamujo a ala suɓude ko ñaama an ko adda o ko bisimilla ko adda o ko takki ko adda o ko tak joni noon ɗaɓɓiroɓe duwaji ɓe fof ko an yahata karanko ɗaɓɓirani duwa ceerno en ustasi en imamu on bon golle imamu koko ñamata ko fof koko harmi waleto ɗon koko harmi bon ustasi en ko gollirta ko fof koko harmi ɓe yaa ɗon ɓe fewtere ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɓe toro ɗon Allah subhanahu wa ta'ala jabinana fi hon ɗum la ay ko ɗum waɗi neɗɗo on ko ma o laɓɓinana ko ɗum waɗi probléme on par ce que l'islam o woni alaka e gollirede ko ɗum waɗi si en duyike ha en ronki alaka e jabade ay ala e jabade par ce que en laɓɓinana Allah subhanahu wa ta'ala eyi ko ɗum woni ay ko ma'rifatul abdu andugol jiyaɗon rabbuhu joom makko wa dinahu e andugol dina makko kam wa nabiyuhu e andugol annabajo makko muhammadu sallallahu alaihi wasallam anda nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam anda ko sabu honnum woni ko addirmaɗo ko ɗum woni wona Allah subhanahu wa ta'ala wiiri noon man ata ar rasul fagati ata allahu kala ɗoftiɗo nelaɗo garay o ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala sabu no nelaɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo nam wiide on waɗa 78 116 82 38 kala falade nadde ko Jama TV on waɗa 78 waɗon 116 waɗon 82 38 78 116 82 38 ɗon wawi nadde lande ɗon ko falɗo landade ko inchallahu rabbi eyi oyni ay ko ɗum woni won si tawi woni landama an neɗɗo on ko honɗum woni piiji tati ko honɗum woni dambuɗe tati tata no farli jiyaɗo on andugolle ko andugol Allah anda dina ma kan anda nelaɗo ma o Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi hande génération an buy si an oddiɓe ɗo ayaɗo hande payko koye 10 ans façon star jo mo landira ɓe nder aduna fof hayso ko États-Unis d'Amérique no mala contre ɓe yettama ko kaarijo sawalanake ɓe ko honnum o waɗi ha o woni ha o inna star ɗo ngene ɓe yettama ko ɗum e ɗum e ɗum e ɗum e ɗum ko ɗum o waɗi kala star jo ɓe landawo ɓe ande fi muɗum sa landike ɓe ɗo histoire nelaɗo hay mo goto ɓe watama addande si a landike ɓe ɗo histoire nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mo hun goto pet ɓe addantama mo yeɗɗalan ɗum ɗon ko jannon la honto l'islam ko fama kon wonano Allah subhanahu wa ta'ala yino noon ɓawdo wi nene hawa e baba adama cippe ka leydi fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun honto pewal dokkalngal ngal ndarɗo hande paykum kun 10 ans 15 ans kala affaire star jo mo lanɗama e aduna on ɗo himo andi mais a lantaka mo ɗo histoire sahabajo hay goto o addane a lantaka mo ɗo histoire nelaɗo hay goto o addane honto l'islam ko fama ko joni noon nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi no oni ne'ireɓi e mon ɓen andingol ɓe mala yiɗidirgol taw hino moƴƴani jongallejo ɓengure manne fof ɓe wona yiɗidirɓe premier taw ko moƴƴani jongallejo ɗe dowa combatude ɓengure manne fof ɓe yiɗidira ay ɓe yiɗidira bon andinaɓe kadi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala en aden ko noon ɓengure hanani irde goɗɗo ko noon hani ne irde ɓengure mum ɗen kata ɓengure manne fof ɓe yiɗidira ɓe anda koɓe hunde woytere ɓe anda nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam on say galle ma ɗen heɓay jang ɓawo nde wuruɗa ɓawo nde mayɗa ayi iɗen en yigo yo annabaji to ɓe ɓawo ɗo fokkutno maygol o nodduna wi e makko ɓen fop o wi ene ɓawo nde mi maayi ko hombo rewa ton ɓe inni min reway reweteɗo ma reweteɗo aba e ko babirama ɓen Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ay wal asbati ay ɓeɗo fof koɓe reweteɗo goto on say o waali o maayi o andi hande kadi ɓernde makko nden ɓuuɓi awa jon gallejo fof hino du'a préparde ɓe guure ma nden hara ñande waaliɗa maayiɗa a ɗanoyto ka gaburu ma wallahi no woodi ɗo buyɓe Allah subhanahu wa ta'ala ƴettiti toon wallahi kamɓe woni toon ɓe waali toon kono ɓe ɗanaki ɓe mara janka gaburuji maɓɓe par ce que fiyo num
mi tawno ara ni anoɗo ɓengura ma nden hoore l'islam koye hoore mana ɓe woni o tawi koye hoore fitina no wiɗo noon si tawini jawle hino accano l'islam famaka hiɓe piira ko bammen en fof acci ɗum ɗo hundikare bat mana ilande bammaɓe wiɗo hande kadi kamɓe ɓe wona ñagate ɓe wona andirɓe haasodireɓe hay goto hen ɓe hollata oya boddi bon yeɗɗala nena walla bammaɓe si ka waali toon no waali toon ko neno ɗani la wawata wonde wawata wonde ay bon ko si tawni ko ɗum waɗi o wi nayireɓe e mon ɓen ɓe yiɗidira taw ɓi e mon ɓen ɓe yiɗidira bon andi noon ɓe kadi nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam inchallah ɓawa ɗum ɗon si a maayi a waaliki a ɗanoyto si ɗum woopi aray wona auzubillahi ayi oyni fa isa qila laka si tawi woni wiyanama ma man rabbuka ko hombo jeyma faqul wi'u rabbiyallahu ko allah woni ko jeymi ay allazi on rabbani newɗolan ay wa rabbani jami innasi o neyi damil alamina o neyi dendagal windere nden enen ɗo fof ko allah subahana wa taala woni ko woni ñamminde ko allah subahana wa taala woni ko arsikude den neɗɗo on a waɗay tun sababu ay ko ma waɗa sababu ay no won subahana wa taala wi noon ay allah subahana wa taala yiɗi walitede ko ma sabu hunkun heeɓo nde ne ilandema ka nene meɗen e baba meɗen adama yaltinaka alijanna hande kadi kala ko wata wadde ka adna ɗo a waɗay sabu hunkun si allah subhanahu wa taala jonne amma noon sika ka alijanna toon hay fus ko a miijoro tun ara ko a miijoro tun ara ay kono ka adna ɗo a waɗay sabu hunkun net a memminoto si allah subhanahu wa taala jonne pullo fo tam sikki wi arsike tawata ɗaniɗo ka waaliɗa ɗaniɗa ɗon arsike on tawatama ɗon a memminoto net ay bon kono ko allah subahana wa taala woni e jonnude bon ko ɗum waɗi sa daari ata e piiji goo jara nga rewruɗa o nga rewruɗa ko allah subahana wa taala jona ay fayi fagolu ay ko allah subahana wa taala woni e rewde ay bi ni'matihi sabu nema makko on man rabbuka ay faqul wi'u rabbiyallahu ko allah woni ko jeyimmi allazi on rabbani newɗolan wa rabba jami'il alamina o ne'iri dendangal tagorden bi ni'matihi nema makko kam ay wa huwa ma'budi woni reweteɗo am laysa li ma'budum mi ala woreteɗo siwahu ko wona oɗo newɗolan ne'i tagore mum nden saabu nemaji makko ɗin ko ɗo woni tagoran nden ko ɗo woni reweteɗo an on ko waɗi kala ko yiɗen ka aduna ɗo ko nema ndu hendu ndu wonɗen e hutorde ko nema nderid nde wonɗen e hoore muɗum ko nema piiji ɗin jeena e sappo hay nge yiite nge wonɗen e goldirde ka aduna ɗo ko nema nge yiite nge wonɗen e goldirde ka aduna ɗo nge ko nge nema yiite ala aduna ɗo yiite gen ko laakara woni karam ko en ko makkon ko haala haqiqa selve he nge yiite addange aduna ɗo ko lootange maayoji anda ko jeenayi nge laɓɓina pour nge wawa wonde nema addana ɗenga ko huutiren yiite ngen tigi so nge addama ɗo ata e wawata nge hutorde ko ɗum waɗi sen ƴetta nge yiite gollitiren piiji men ɗi tifa o kuran ko huɓɓiɗo wona yiite ngen wona nge yiite wonde nge dehirde wona nge yiite wonde nge ɓuɓɓinirde consilateur ji men ɗi ko honnu nge yiite woni e gollande ɗo est ce que na nge yiite woni e marchinde sare nde ko yimsikki ɗo ko yiite woni e marchinde sare nde kay si courant kupiɗo seconde 2 heures 1 heure de temps 2 heures de temps jama on soñjotako bon kono nge yiite ɗo ko nema ni yiite ngen ala aduna ɗo kala piiji ɗin ko yiiɗa ko aduna ɗo ko nema bon nemaji allah subahana taala watiri ni adde noon nemaji wawima wona juuɗe koyɗe bon jite noppi ɗiɗo fof ko nemaji ɗi allah subhanahu wa taala waɗanma koyɗe miski woɓɓe goo no woni ɗo woɓɓe goo santammelde ma si hay fellaɗo ɓe nanata ka annon mo allah subahana taala waɗanma noppi a joɓɓo allah subahana taala so waɗanma noppi ɗi no waɗa woɓɓe goo ɓe mara juuɗe ka ko neɓi o ko neɓi ko si goɗɗo towni goɗɗum okki ɓe wi ɗum ɗo si ɓe wuura ka an allah subahana taala noon a yoɓmo so timminanma juuɗe maɗen bon no waɗi woɓɓe goo ɓe mara koyɗe ka nayi ɓe ruugu ɓe yaaha ma kala ko woni ko kaɓe jooɗi ɗon ko si goɗɗo walliɓe
an a yoɓu Allah subhanahu wa taala ha timminanma koyɗe maɗen bon ma andi jawdi ndi Allah subhanahu wa taala baggorma ɓeeɗa waɗe miskinaɓe famille ma on fof waɗe miskinaɓe han o baggorma jawdi a yoɓu Allah subhanahu wa taala so waɗanma ɗum ɗum ɗo fof ko nemaji ɗi Allah subhanahu wa taala waɗanma hiɗen hani mo yettude wona wirno wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis nemaji ɗi Allah subhanahu wa taala waɗanma ɗi yewtu fi majji waɗateje kono noon woni ɗum si Allah subhanahu wa taala jariborima nema an kadi moƴƴoyɓe ɓurɗa ɓen woni ko gandal woni ko jawdi o jariborma woni ko doole woni ko feere wata wonu neɗɗo añanɗo an kadi moƴƴoyɓe ɓurɗa ɓen ayi fa isa ay wa dalilu seyde muɗum qawluhu taala Allah subhanahu wa taala o wi'u alhamdu dendangal yettore nde lillahi ko Allah wodani kala ko yettete kon ko Allah subhanahu wa taala wodani rabbil alamina jeyɗo nde ɗo tagore wa kullu ma siwa allahu kala ko wona Allah alimum anduɗum ɗon koye nde ɗo windere jeeya ko rabbu ko alamina kala ko wona Allah ko alamina koye windere nden jeeya kono kay alhamdulillahi rabbil alamina yettu Allah jeyɗo windere nden eyi oɗo karamakojo o wi wa ana wahidu min zalikal alam o wi min komi gooto e ndeɗo windere e ndeɗo tagore kono ko kala ko wona Allah koko taga kono kay wota accu ko taga kon acca yettugol yetta ko taga kon acca yettugol taguɗon alhamdulillahi rabbil alamina ay fa iza qila laka si wi'a namama ay bi ma'rifatu rabbaka ko honno andirta fi jomi mala ko honno andirta noon Allah joni ɓay Allah subhanahu wa taala wi neɗɗo hino hani andude mo fagol wi'u bi ayatihi ko mandeji makko ɗi wa makhluqati e tagaɗi makko e ko tagi kon bon mandeji Allah ɗin kawekeji Allah ɗin bon sa dari asamawa e leydi ilan andi pelet na banu adama tagi ɗum ɗo sin jooɗi ko ɗo santamilde hiɗen andi ko Allah subhanahu wa taala ko sa inta ndiyam ayay ɗo si ndiyan ɗan ari ɓeyni setti ƴetta ɗo abbere wotere sanka abbere wotere pet nden nde immo nde fuɗa nde cawtina cawti jeɗɗi cawtol kala adda ɗon gabbe temedere joni abbere wotere pet maaro bugoɗa nde ka leydi Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala saaqina ɗon ndiyam nden abbere wotere ɗon nde immo abbere wotere pet nden abbere wotere waɗa cawti jeeɗiɗi ɗin cawti jeeɗiɗi cawtol kala waɗa gabbe temedere ko mbo wawi ɗum sina Allah subhanahu wa ta'ala sina ɗum si a waɗi ɗo gotum awa sa heeɓi intérêt ha ko ɗiɗi watta heɓata ka ha hande ha hadde ko hombo yeeyi ɗo hande hay hara ko honnunde hara ko yeeyoɓe piiji ɗanɗa hoore ma ɗi anduɗen ɗin piiji bonɗi ɗin piiji haramuɗi ɗin ɓay ko ɗum ɓurata heɓude jawdi ko heewi kono hay goto wata heɓirde intérêt wona noon bogoɗa abbere wotere pet nden abbere ɗon immo waɗa cawti jeeɗiɗi ɗin cawti jeeɗiɗi ɗon kadi gotol kala waɗa gabbe temedere hay goto wata yeeyde ka hoore leydi ɗo ha heɓira noon intérêt ko Allah subhanahu wa taala tuma waɗirta noon intérêt ayi ɗum ɗo fof yiɗa wawi no wawma andinde ko Allah subhanahu wa taala wawi ɗum ɗo ay wa min ayatihi no jiya e mandeji makko ɗin allaylu jemma on ay wannahari e ñallal ngal ay wassamsu e nangen wal qamaru e lewru ɗum ɗum ɗo fof no jiya e mandeji neɗɗo wawa andirde Allah subhanahu wa taala hino woodi wa min makhluqatihi no jiya e tagaɗi makko ɗin assamawatu sabuy asmawji ɗin jeɗɗi ay wal arduna sabu e leyɗele ɗen jeeɗiɗi ay wa man fihinna e kala ko woni hakkude leydi e kamum kon ay ɗum ɗo hino hollama no wawma andinde Allah subhanahu wa taala hino woodi waddalil sere muɗum qawluhu taala Allah subhanahu wa taala wi wa min ayati no jeeya maneji makko ɗin allaylu jemma on wannahaaru e ñallal ngal washamsu e nangen wal qamaru e lewru ndin kono Allah subhanahu wa taala wi
la tasjudu wota on sujjal lissamsi. allo. salamu aleykum. aleykum salam rahmatullahi. ras Dumbuya. nam. ɗum Abdourahmane Ba Aslem 4. Abdourahmane Ba Abdou Aslem 4. Aslem 4 nam nala toon koɓe falno nam ɗo landagol ko sahabaɓe jalo nelaɗo wino naata e aljanna. sahabaɓe jalo min heƴi inchallah. allo allo ok bon andi hino woodi e sahabaɓe go hino jeeya e muɗum wona ɓuri wattade ɓe wona seydina wona Oumar ay bon seydina wona Aliya Aboubakirin Oumaru Ali bon hiɗen andi bon ɓeɗo fof hiɗen andi nelaɗo hino seeditaniɓe ɓe naata e alijanna. bon hino woduno e sahabaji go mo andanɗa hoore muɗum kadi Allah subhanahu wa ta'ala o arino Allah subhanahu wa ta'ala o ari ka juulirta yimɓe juulude. Allah subhanahu wa ta'ala seeditanimo woni oɗo ko jaaɗo e yimɓe alijanna. faami bon normalement ko woni mi annda nombre maɓɓe ɓen ko ɓe jalo bon kono noon en ɓurta e ndaroyde si Allah subhanahu wa ta'ala Abdourahmane Asalen en ɓurtay ndaroyde ɗo si Allah jaɓi inchallah rabi ko ɓe jalo woni ko nelaɗo seeditani naato e alijanna nani inchallahu rabbi en arta e ngal landal ɗon. o wi mana o inni wa fa sa qila laka si tawi woni wiyanama woni waddalli sere ɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayati ne jeeya ayaji makko ɗen allayru jamma on wanna haaru e ñallal ngal wassamsi e nangen walqamaru e lewru ndu kono wi la tasjudu wota on sujjal lissamsi ay nange wala lil qamari wona lewru ndun kadi wasjudu sujjane lillahi Allah allazi on kala khalaqa hunna taguɗo ɗiɗo in kuntum so laatike iyahu kanko Allah ta abudana ko rewotom. wa qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna rabbakum ande jommon Allah ko Allah allazi on khalaqa samawati taguɗo asmawji ɗen wal arde leydi ndin fi sittati ayyamin e nder balɗe jeego summastawa on sayi o fotodiri alal arsi ka sengo dow arsi yuhsi layla himo suddira jemma on annahara ñallal ngal yatlubuhu ɗi hino ɗaɓɓidira hasisan hino newori wassamsa nangen walqamaru e lewru ndu wannujuma e ɗeɗo koode musakharatin ko elta ɗum bi amrihi e yamirore makko ala faame lahul khalqu ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani tagungu wal amru e fiyake on fop tabarakallahu mawni Allah rabbul alamina jeyɗo ndeɗo tagore war rabbu jeyɗo ndeɗo tagore huwal ma'budu ko kanko woni reweteɗo wad dalil seede muɗum qawluhu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhan nasu ko onon yo yimɓe ibudu rewe rabbakum jommoɗon allazi on khala'akum taguɗo on wallazina tagi ɓen min qablikum aditiɓe on la'allakum fi uftum onon tattaquna yon hulu Allah rewe Allah taguɗo on tagi ɓen adiɓe on fiitun onon yon hulu Allah ko way neɗɗo on